osvojili na kraju. Realno, mi tu prvu utakmicu smo izgubili 3:0 i to mi je bila prva utakmica pred punim Poljudom. To neću nikad zaboraviti, kao Milito lagano podbola za onaj prvi gol i taj mi se gol vrti kroz cijelu karijeru i izgubili smo 3:0, došli smo u Milano i ja ću vam biti iskren, mi smo krenuli igrati i kad smo mi zabili prvi gol, ja se sjećam dan danas, Jonjić je ušao umjesto Maločer se ozlijedio, a ja smo se smijali, gledali smo jedan drugoga i smijali se i govorili kao šta je ovo, je li ovo moguće da mi vodimo Intera u Milanu 1:0. Prije toga u Slačinu kad smo došli to je bilo ajme sad nam ne daju 5 komada, sad nas ne razbiju, bit će blamaža i to. I onda smo dali